Momamedi jwalo ka ha re boletse mona mo re leng hona teng ke le lapeng la botona kgolo ba Lesotho ke ntlo e neng e qale e sebediswa ke tona kgolo Morena Leabua Jonathan haeba ke hopola hantle e ka nna ba ke ntlo e ahilweng ka 1967 ka mora hore tona kgolo Leabua Jonathan a tswe ka hara ntlo ena ho ile ha kena tona kgolo Paka Ditha Mosisi tshwarele o ile ha kena tona kgolo Ntsu Mokgehle ka 1993 mme itse ha mo siela sebaka ya ba ho se ho kena tona kgolo Paka Ditha Mosisi ho tloha moo e bile ho se ho ntse ho fetolana ntate Mosisidi le ntate Motswa hae Thabang wa o qetela wa o tswa ka ntlo ena ke tona kgolo Motswa hae Thabang ele ha a fetela ka ntlong e ntjha ka morao ho yena eo re ditseng ho yona e tshweu ha ke so ka ba ke tsebana e bitswang hobane ena yona e bitswa Tlhako ya Pere jwale ile ka ya dula e sena letho empa ka mohau wa Modimo ka lehlonolo ka lehlonolo ka mohau wa Modimo ntlo yena e se e le ntlo e sebediswang ke motlatsi wa tona kgolo ya Lesotho mme wa pele ho kena ka hara yona ke ntate Mathibedi Mokgothu smart man e mosehla wa qhwadi mme wa mo bona ke na le yena mona mo re dutseng teng sebakeng sena se re dutseng ho sona le sona ke sebaka se seholo sa Nalane Basotho ba puso ya setjhaba ka setjhaba hobane tla hopola hore ka mora taba ya 1994 ya hore mmuso o ritse jwale ebe wa khutlisetswa ha ka batla ho bua holo taba tsa teng ntate Ntsu Mokgehle le tona kgolo o nabe a dutse hona mona a bua le setjhaba sa Basotho ka mantswe a makgutshwanyane fela re na le bone matla a setjhaba na le a bona matla a setjhaba na ya ba khutlela ka tlung o ne a se a fokofokollwa ke bophelo haholo ya ba re ya khutla ga le setjhaba sa Basotho boholo ne le mahata mmoho empa ne re kopane re le setjhaba sa Basotho ka nako eo ka jeno sebakeng sona sena se ileng sa dula Dr Leabua sa dula Dr Mokgehle sa dula Dr Mosisidi Dr Thabane ke dutse le ntate Mathibedi Mokgothu le yena ka tsatsi le re tla ka doctor ke a kgona mme re dutse le yena o tlilo di halesela bakeng sa mokete wa dipapadi wa mo Afrika re tlabe se re bile re utlwa hore na o na le mantswe a mabedi a mararo e le mobusi naheng ena hore na ka reng ka boipuso bona ba COVID-19 dipapadi tsena tsa COVID-19 dintho tsena ka ofela na hona le letho leo a ka beng a se yang ka monyetla a bua le lona setjhaba sa Basotho seo ka mohau wa Modimo a se busang le Dr Maduro mohlomphehi wa ka ditaba tsa rona ke tsona tsena ntate tsa hore o di a lesela jwale dipapadi tsa mo Afrika di thakgo empa ke tsa mofuta wa tsona ntate tse sa shebellweng ka mokgwa o tlwaelehile mane mo ratang haholo kwatsane tse thakgolelwang mona lapeng ha hao tse bapalang ka ho shebellwa ka marangrang a television ntate Facebook le YouTube a go re fe mantswe ntate a thakgolang mosebetsi ona yena ke le boa holo monyetla o mo Afrika o mpang ona o thakgola dipapadi tsena tsa mo Afrika tseo nnete e ya mothampo mo re kana ho supa di bohlokwa haholo bane di kopanya setjhaba dipapadi tsona ka botsona ba tsona di na le boleng mono ba o aha kelello ya motho boinahano sebedisano mmoho bane dipapadi mo o a hlodisa empa ka hlakore le lentse le tswele di re ruta hore ha re hlodisa e amohela ka tsela ke hona mo sebedisa mmoho e di ka ntle ka thabo le kgolo e la yeno ke di bona state house le ke hapla dipapadi tsena tsa Afrika hore le ha e le mona re di thapolela marangrang ka tsela le sealo mo empa di ata la fatso lohle ka ofela ka ka go bua go feta ha go ba le kwa di mane le ka ba etsa ba kgonyana ba di ya mara di ka ne di Afrika ya go le tsela pele ka
tsa yona o bile ka nana le dipapadi ho tloha dikolong ka hare ho naha lo ntso bona ha ba le ntho le ka nna nahana ka matla ka botona ke ra ho tlisa na ho kula ntle taba ena di final a re ka maholo mo ya ka botana ya final ho ba moya o lo phama ho lo dipapadi kana ha o ho etsa ke ka ya ho ba o thapola ba ho ka Mhlombe wa ka o bile o motlatsi wa tona kgolo ditaba tsena di etsahala nakong ya tlokotsi kgolo ya COVID-19 e le tsitsipano fela mesebetsing bophelong ba setjhaba maoba mona o ne o le mekadimane o phalletse setjhaba o re tjhe sejo senyane a se fete molomo na o na le letho le o ka di buang date ka ditaba tsa puso o so kopa shaba tabeno ya hore re ha re ne o tshwanda be re thabile re kete ka bopuso jwale bothata ke bo ba corona ya tata ka nete corona ena yona la ha ile ntho e mpe hata ka tla go le re ja bohla o ba di hle mathata a beta motho re ha tswa ka ho aba a tsaletse ntho e kgolo eo corona re bona ke yona re le na e pusang re le ba busi ba naha ya motho o re tlameha ho ja re le malala a laotswe tabeng ena ntlo jeno re tlameha ho haha sesing sa o tabantsha diporo nako yohle e le ntho e ka o ditsa safana e hle fele matafalo ha o tise kudu ndamolo e le hore e tle re nako e feta ba e feng ha ho hlaha se wa sa mofuta o feta bao e ka ba o khawa boroko pula di nahampe ka di ho apa e ka ba ho etsa hala di kodua tse ka tsona tsena tsa ma na ha ebe le malala la o tsore e kobane le tsona e tshemantse ba le boipuso ka bona wa bona bo bolela diketsetso dijabo jwale hona tjena ka nako ena o COVID-19 bona re betse re shaba matjhaba a mang hona a re phallela jwale empa e le hore re bile na le a kgetha naha ka ba dinaha tsohle di tshwerwe ke lona ke hona moo taba e kgolo ya boipuso e betse e amana le ho utlwa matla a rona boipusong ka lona le ntate ona le merero le meralo yeo ke tsebang hore ona le yona e bile ho beile tjhelete e dimilione tse 410 batho ba hana ho utlwisisa taba ena ntate eo ke tsebang hore e dutse pelong ya hao haholo e dutse molomong wa hao haholo ke atisa ho utlwa ntse hore na ke ho baneng ha ba sotho re etsa export 1 billion maluti ke nga re etsa export 1 billion maluti selemo se seng se ka ho fela ke se ke sa bui ka tse ding ke ho baneng ba sotho re sa iketsetse letho ba sotho tabena ba hana ho tshwara ka matla ntate nna ke utlwa e le batho bao e kang ba se ba thabetsena ya ho kgaketswa le ya hore jwale mathibedi ha re fe mosebetsi o re ntabeng ya da ya le o fiyo go bona ga ntle ga tlameha go sebetsana le kelello ya setšhaba sa go na no setšhaba sa go ke yona taba e kgolo re tlameha go e lwantsha go se kgone go itjaga go iketsetsa bona jalo ka ha o supile mo ka nepo go lekaleng leno la kgwebo le mesebetsi le ho na le taba ena ya tjhelete e 410 million e re ka kgafamela ka le la kgwebo go ba kgone go itjaga ka matla maholo tabeng la kgwebo e se go fumana go kgwebo ya rona matsohong a batho bao ka re ha se ba sotho ka tswa re tlameha go sebetsa ka matla a maholo hore ba bone hore ba hlaisa dintho tseo re tla di reka dinaheng tse ding ebe tseo rona re ke teng ra di hlahisa e se re reka cabbage re reka ditapole re reka nama re reka mayai dikgomo naheng e nngwe empa e le hore bo mme mono motseng ba ka kopana ba thuswa hore nama ya koloi ke dintho tse ka reng ya empa dikgolo haholo ha o ka wa sheba bona ka kgolo ke rata nama e ka re ba ka ke tjhelete e tswa ka hara ba ka di ile taba ya sebetsi go ba batla mesebetsi ke ene ntse ka laga disana le ho laka ya na jalo batho ke bana ba iteka ntate ka lehlatenyana ya bona ya
ya dikgomo mashodu a ke mashodu ka nqena le ona ta o ka re tabile ka re do le go bona re teile le go fela go ba a se sa o le ba tshaka o le ka ho wa se ka ba le ona ba ka ba ile da se tshaka sa so gore se ke se putle se tshetse ntse ha holo ke se tshaka se se teilwe ba ditaba tsa bodumedi le bodumedi fela ka bo ha go le tsa mofuta o ke ile da hape go batho ba sebetsa ka nnete re lebeletse go utlwa ka matla a magolo go thibela dipolao thibela dipolo tsotlhe tsa molao empa jwale malatsing a morao e na dipolao e bona e se le ntho e iketsetswang jwalo ka ga e ka re na seponesa re na mme ka nnete ke a se phephetsa le go se laela ga se kole majane se phete mosebetsi wane re hirile mme re patala le sona sekgala sena rona le bona mme re tlameya gore e mong le mong a phete mosebetsi wa gae le magotla ka tlhabololeleng a tlameya le ona a phete a ona mosebetsi mme ga e ba re tlameya go a thiba ka molao parlamente le yone e tlameya e kene jwale e thibe magotla ka molao gane motho o tla bolaya motho ka go sa motho o sa tla tsamaya seterate ke dikoko dipeago tse se bateng tsa motho a setšhaba dati ke a tseba gore dikgethong tsa amerika mane ntwa e kgolo dipakeng tsa president Trump le vice president ya mehleng Joe Biden ganye gona mono ya gore rule of law nna ke batla rule of law wena o reng bjale ke a utlwa go a ethetsa taba e jalo naga e tlameya gore e buswe ka molao e tlhomphe ditokelo tsa mantlha tsa go batho ba tsebo go siana go tlhompana ya ka mo tsamaisošopang ka teng ntho eno ya rule of law ke mohlodi wa kgotso le kgolo ya modimo ga re tla ila yone sohle ka go fela se tla re ke tla se hloke seo se ntate ha ke tseba ba e tla be le ha o qetela ka potla ba le mantswe a mang fela utlwang ke ka rata gore ke o tloele o sa thetsa taba ya NRA ntate tlhopho botjha gobaneng go tloa 2014 mebuso ha e sale e tsekisana ka gore ha nka ka hlwella ke lokisa melao ke ka hlwella ke lokisa melao e ka ba le selele ha kae ntate ntate re ntse re tswela pele NRA e teng e se hirile chief executive officer wa yona e le mohlankedi mogolo go jwale a tla tsebe gore a tlo bona makatlase go yena ebe re kena sekgatla sa tshebetso gore melao ka yona ba yona melala le le tla sila melao le setlhaleng le gore jwale le seike e tswe ka gara NRA ya ga parlamente e tiise melao e le gore ka le ntse re lebeletse gore tshebetso e ntse le ka matla a bangwe re gatlilwe ntate ke dinawa tse ileng mekading tse ka ditheoa kgwadi ga ke tseba o ka rata gore letho ka taba eno gobaneng bona batho bana ba moafrika ba o mametse bona bele ba o shebiletseng ntate ga e sa le ba ntse ba bona gore o ntse o fana ka thipa fela ba itholela ba re ke be ga re letho ka taba ena gobane re ntse go utlwa gore ka taba tsena di ka di-supermarketeng empaneng gona tjena batswedi ba buleile molomo gobane e ka re tsena jale di tswa go basotho o ka re letho ka taba eo o jalo re ile ga reka mokopokopo batla go dumela ka bana le 95 go sengwane mme ka ntse ka tšhelete e batlang le letona gante se ka sa gone le mogo mogolo wa gona re le mmuso ke go reka setšhabeng go busetse pele mme jalo mona ne ke ba kenela metsi le buso buso ke ntho e ke ya go ba le dikgatampi mono jale ka bua le ba go mono ga etsa sethabathaba ga tsamaya ga lo reka dinawa tse tlhagisitsweng ke basotho ba re batla le pone re reke yona ene ya basotho go e senya ga jata go e senya re e busetse go setšhaba ka bosona ba sona e le gore re tsebo kenya moya wa gore teng e leng matla motho a le masantse a tseba gore ga ke lemele go jampa ke lemela go rekisa ka tlhakore le ke taba e ke e ratang gagolo eno ya bone tšhaba sene se basotho se jang bjale go bone tlo e tshehla mo utlwa gore ke yone mme ka le dire se lekgetho la bobedi go na le nako e ne re tsona tsena tsa di-supermarketeng re di rekile tse ka etsang dipeili tse isang mo 400 jale re entse sesiu ka dipeili go tlana gone dipeili re tshetse ka mono ditlhapi
ga mane go fela phutira di menye di ka bono jwale ge fa setšhaba se ka isa go 400 ka fela le ntse re be ile tshwantsho mo sa boela pele wa di si jwale ke bona ka ha se le dinao ba se rata jwale go la go kwang se tsositse megosi mo la go je o le ile tshwantsho se sa re go bona ke tla se be ka ba hantle go ba itse khotso le so da di go la ke tla se be ya ke hantle ke tla etsa ntho go di mo ntate theta mohlomphehi wa ka ka le ke theta mona ka gore ke re parlamente e ya bua ka manta ke dumela tla be di file mme re tla kena ka hore ya bogobong ka baka la ntwena ya COVID-19 ba isa ba ile di re chaise ka wane ke yona tabe ne ke tlekita ho yona no ga setjhaba se kgobe batshwafi e hlabang ha e boke Sesotho se ria ona ha re tla fetola mmuso ka mane ka parlamenteng ha ka ba ga e tla fata di mona la ga e ga lo parlamente ke ntho e tsamaiswang ka difane mme setjhaba sa Basotho se tlameha se lebelle ditshebeletso tsena tse qobileng baetapele ba Dr. Maloko le yena tonakgolo ka mane a tladitswe ke nna re tla kganna ho kela mo morena Modimo o tla re dumella ya hona teng taba go le kgolo re jwale go setjhaba se sebeletse ditsela di etswe ditlhakaso be teng metsi a be teng re fepe setjhaba re ye temong jwalo ka re kgatlhameditse ka matla a magolo tabeng ya temo go kentse 60% tabeng ya theko ya dipeo le menontsha re ka setana le 50% e go letseng kgatlhameditse tabona ka mona ka tlhakore la bokona re batla re matlafatse bosebeletsi bono re kgaoane le dikgang tsa tshebedisano ya matla gona ha re batho ba matla ka batho ba bosebeletsi setjhaba yona tabeng ya bone e kgolo mme re kopa setjhaba se le sa Basotho se titimela ka matla a magolo le tabeng ya bokgwedi jwalo ka re thakgotse tlhokomelo gore ba hlwekise naha e le gore re be setjhaba se kwekileng kelello se hlwekileng meleng se kwekileng le tikolohong ya rona fela jwale re iphepe e kgolo go bantsheng ya rona ke mantswe ya ka ke pheta tsa go thakgola mokete ona wa maafrika mme ka letharo le letsatsi le monate la menyako re tla e shebella marangrang le o mamela moafrika e sisintse ke matlotlo a moafrika ha re o mamelang le o shebella university ena e ma kgale mamedi le wena molebelli hohle mo o leng hona teng ke ha a ditheta mohlomphehi Mathibedi Mokgothu ditaba tsena tsa ho thakgoa mme le sela le wele jwale re ka lebella hore ntate le bitsa mo leng hona teng le bao o nang le bona le ka refa bao le lokelang ho qala re se re ile ra kopa tshwarelo re be re diedile o qala mpa ke tshepa hore taba tsena di utlwaetse taba ya kgaso ena e hohle lefatsheng ke tseba hantle hore e mongwe wa baholwane ba Canada kwana o isale a ilebella ka eng isale a ilebella haholo mme o se a thabile mono maleng teng le Basotho ba bang hohle mo ba leng hona teng ha ebe kgotso Basotho morena